yakap sa tinyo kat denggen. Taiyak istoryaen dinngeksin kaungunga ay dadadat sinandaga. Diyos ay nailangitan san awat mi et kabunyan, sinaponasan batawa yaam in ay man kapay. Si kabunyan edaya edoy en nawinada kano dagatan ken bangan mangaywan san kalutaan. Hinmado san ipogaw yan enda maniibaw san nemnem daet na tao-tao ken anito ay manganlilaw. Mansakit san batawa kaman maywit agas na san ipugaw man tatangad da ay may makapurma. Pinmaytok si lumawi ay nagapo ed natungdo kananaen man eset kayo taidok san iyat yo. Enaet insosoan din sakit di batawa dingen et san amam siya et san tinulad da. Amay takos nan sursuro kananda ay Kristiyano. Diyos amay na marswa isnan langit yadaga. Diyos ay nailangitan et doy ay pinarswana kano daadan keneba manggituray sinandaga.
enak istorya. Way kayo si udom na Nemno waday kurang na tapian sa niiba.